Ake ngithathe lesi sikhathi ngibingelele kuZulu wonke uhlangene, ngibingelela isilo esihlezi esihlalweni, isilo uMisuzulu, ngibingelela amakhosi, ngibingelela iy'nduna zamakhosi, ngibingelela abadidiyeli bamabutho wonke kaZulu, bese ngibingelela nje uZulu wonkana. Ngithatha leli thuba-ke ngithi angenze le vidiyo yokuxolisa ey'nkulumweni zami esezithe zahamba zafinyelela ey'ndaweni ey'thile esizweni sakithi kaZulu. So ngibuya nale vidiyo ngizwakalisa ukuxolisa okukhulu kulezo nkulumo zami. Ngiye ngibone-ke abanye bayay'thatha lezo nkulumo bay'sebenzisele ama-likes laphayana ko-YouTube, nakhona la ku-TikTok baye bay'thathe bay'sebenzisele ama-likes. Ngicabanga-ke ukuthi akungithinti mina kakhulu ekutheni umuntu athathe ividiyo ayibonayo owukuthi maybe mhlampe ibonakala ingafanele ukuthi ibe khona, kodwa kube khona umuntu obona kufanele ukuthi ayithathe leyo vidiyo leyo, naye lowo muntu owuZulu ayithathe leyo vidiyo ayisabalalise la mina ngingafikanga khona ayihambise. Ngicabanga ukuthi-ke naye loyo sekuwokwakhe loko ukuthi ngelinye ilanga uma engabe likhona iphutha nakulokho naye ayilungisele ngendlela yakhe. Sengithi-ke mina-ke Zulu kaMalandela, ake ngixolise kakhulu ngale senzo sami. Kuhambe kwafika kimi ukuthi kube nesithangami la bekuhlangene khona I think iy'nduna noma abadidiyeli bamabutho kaZulu, la bebehlangene khona-ke benza-ke umbukiso bhanyabhanya lo abawenzile, la bebe-address-a khona mina ukuthi bayangifuna ngenxa yey'nkulumo zami ezingehli kahle. Kuningi-ke engithe uma ngibabheka noma bekhuluma ngakunothisa ukuthi okay, indlela abakhuluma ngayo nendlela abayiyona isithanda ukuba yingozi kakhulu kimi. Angikho-ke kulokho kakhulu, kodwa mina engikukho ngisekutheni nje angixolise Zulu. Uma kukhona la ngithe ngashelela khona, ngizwakalisa nje ukuxolisa okukhulu. Kuningi mhlampe engabe ngiyaqhubeka ngiyakukhuluma, kodwa hhayi, ngifundile ukuthi kwesami isizwe, kwesethu isizwe sikaZulu, kunezinto ey'ngakhulunywa okumele ungay'khulumi noma uy'bona, okumele uy'hlabe inhlali, uy'shaye indiva, kube engathi awuy'boni. Enkulumweni nje abayikhulumile obaba labana abathrendayo laphana ey'nkundleni zokuxhumana, la bebekhuluma nami khona bethi bayangixwayisa, bethi kodwa bayangifuna. Okuyinto-ke edidayo ukuthi umxwayisa kanjani umuntu uphinde futhi umfune, ngoba bekwanele kona ukuthi ningixwayise ngoba nami inkulumo ngiyenze khona la emafonini, nesixwayiso senu futhi besizofinyelela kimi njengoba sifinyelelile nje khona la emafonini.